Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Imbaburapi iskunchunga kanchis ungushka kuna, Ecuadorpi ishkay ishkay guaranga kanchis patzak chunga iskun. Bicharishka manda karukarullaman yalinchi kay chusku aymura killapi mayo. Ecuadorpika chunga guaranga yali ungushka kuna mirashka kunanga ishkay guaranga kanchis patzak chunga iskun ungushka kuna tian. Picha patzak kanchis chunga sukta wanyushka kuna. Kay mirashkakunaka puntallatak manaraq resultado charishkakunamanta kan nirka Ecuadorpa pushakuna. Shinallatak guaranga kinsa patzak sukta chunga sukta ñaja mirishpa hambi wasimanta llukshishkakuna. Imbaburapika iskun chunga kanchis ungushkakuna tian. Otavalupi chunga shuk ungushkakuna. Kotakachipi chusku, Ibarrapi picha chunga pusak. Antonio Ante picha. Killa yali wasipilla bicharishka yalishkanchi kayllaki unguymanta shinapash pushakunaka ña asha llukshinkapakmi llankayñanta ruranakun. Chaymantami chusku aymuray killapi mayo ña karukarulla wakin llankaykunaman asha tigrankapa yuyanakun. Inti punlla tutapi Lenin Moreno Ecuadormanta pushak villachirka. Kiti pushakunami rikunga ima punllapi asha llankayman tigranka. Paykunami riksin chaypi kawsak ayllu llaktakunata. Chaymantami paykuna rikunga kay COE cantonalwan nirka. Shinapash kay punllakuna shinallatami ikatishun wasimanta mana llukshishpa mikunata rantinkapaklla llushishpa antawakuna puchuka yupayta rikushpami llukshita ushanka. Ishkay chishipika tukuy Ecuadorpi toque de quedaman yalinchi. Wasimanta ama llukshipashunchi mashikuna, wasipi sakiripashunchi, ushashpaka yanapashunchi, Quichuashun tantanakuymi kanchik, Quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiñomi kapani, kayakaman mashikuna.